Uhlelo lwalapha eMzansi Afrika oluyeke ludile namacala abucayi kakhulukazi amacala athinta iqhumama efana-ke nosopolitiki nabanye-ke abanamabhizinisi nabanye-ke abathuthukisa-ke iminotho yalapha eMzansi Afrika olubizwa-ke ngokuthi-ke i-SAPS Hawks. Sekuvele-ke ukuthi-ke manje selibopheke udokotela Nomsa Masuku ongowesifazane oneminyaka engu-62 oyisisebenzi okanye-ke oyikhomishina yakwa-IEC ngamacala okukhwabanisa. Ngiqale nje ngubingelele ngwamukele le channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo sala phansi le enkandle mahlatha mnyama. Mangabe-ke uyaqala ukufika cela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe ushaye like bese kuya comment kulolu daba namhlanje ukuze kungekusale ngaphandle. Nganza kwethu esivuka ngazo-ke njengamanje luthi-ke uhlelo-ke lwamaphoyisa-ke olubizwa ngokuthi-ke SAPS Hawks selivuke-ke ekuseni la yobopha-ke udokotela Nomsa Masuku oneminyaka engu-62 oyisisebenzi-ke sakwa-IEC ngokuthi-ke ungukhomishina wakhona ngecala-ke lokuweba okanye-ke ngecala ngey'nsolo zokukhwabanisa imali engango-1.2 million lapho khona-ke esasebenza-ke ngaphansi kwenkampani yebhange ebizwa-ke ngokuthi-ke i-Standard Bank. Kusho ukuthi-ke uhlelo lwama-Hawks olubizwa ngokuthi-ke i-Hawks Serious Commercial Crime Investigation okanye-ke luphinde lubizwa ngokuthi-ke i-SCCI belilokhu-ke limphenya-ke nkosazane-ke Nomsa Masuku una-62 kwase kutholakala ukuthi-ke weba imali engu-1.2 million. Leyo mali-ke kade-ke ifakwe njengohlelo-ke lama-donations abantu-ke bedonethela imindeni ehluphekayo nabangani. Yena-ke waseke secabangelela-ke iphakethe hawu-ke ama-Hawks ahlala phe kwakhe-ke amphenya-ke azathola ukuthi hhayi cha uyathinteka impela kufanele ukuthi-ke abe ngaphakathi-ke kwabakasidlolo bamthatha-ke bamvalela ngaphakathi base bemvalele ngaphakathi kwase kuphuma-ke isamba sika-20,000 kungakapheli-ke ngisho nano-2 hours kwaphuma-ke isamba sika-20,000 njengebheli. Njengamanje-ke ungaphandle uyacucoma njengawo wonke-ke umuntu. Icala lakhe-ke lizothethwa kuyo-ke le nkantolo-ke eseGoli mhla ka-4 kuSeptemba 2024. Lona-ke aliboli icala ungajezile angitshele nje njengoba unkosazane Masuku esengusomaqhuzu engukhomishina waka-IEC usalandelwa-ke icala lakudala elenzeka-ke esasebenza kwa-Standard Bank namanje sahlezi-ke phe kwakhe bagcina-ke sebembambile-ke abakasidlolo esolokhu-ke sililandela-ke icala. Ngani zakwethu baningi abantu abazama ukuxhumana nathi kwa-Facebook kepha-ke asikwazi ukungena kwa-Facebook ngenxa yale nkinga oyibonayo-ke la esikrinini sakho. Mangabe kukhona umuntu ongaba-ke nosizo kule nkinga siyacela ukuthi-ke azame ukuxhumana nathi noma engaxhumana nathi kuma-comments noma-ke ku-description lapho khona ezothola khona-ke inombolo zethu. Bese-ke ngenxenxa ukuba-ke wenzele iqiniso ngokuthi-ke ucofa u-like ucommente bese-ke uyasubscribe uphinde futhi ungakhohlwa ukucofa-ke leya nsimbi ebizwa ngokuthi-ke i-notification bell ukuze ungeke usale ngaphandle uma ngabe kukhona amavidiyo esiwafakayo kule channel eMaswidi Media Production. Ngiyabonga, asidibane kwividiyo elandelayo.